Nak pajang, ya ada nak nonton drama ya jual nyonyo deh nih. Akin, boleh nak kena ajak cik ni kengkeng. Mudah-mudahan nyaman dia dikit ya. Ciri kenyangnya, ciri kenyang. Cepat perjalanan. Bo, dam, jiwa kaci tibak belut, dam, kici, Mulyano, anu dia nawakan, saking segar ke ragone nyautin pedahan tiangnya. Dia nak alih kenyataannya, dong enak-enak. Dong memancing ikan. Dari Banyuwangi ya? Kampung apa, Mayu? Kampung Genteng Pres. Agak. Selamat semua. Iya. Dados matiosan pisan batu dados. Iya nirgamu yang titiang, waluyu sekadi sangeang arat. Lini put dening lama ratu aku.
Rem tejan palungo cokor dewa ritambangan. Ijo minatuna pangobati titiang. Kumantireng linggit palungo cokor dewa. Kenal jaban paman arko. Jane ngawenan sebang labu ka kene maremedal. Sangkane ngatur pamane nang ngawen nang labu ka kene tawa. Ingat pamana? Duga segala no nyenang di puri jong rangwasi. Adat paman jematur kape nenglang. Wih, sada misi mecek manis liman pamane matur. Bang sida jaga langirengan kayo ni de beli agung. Jangkep alati rabi mai ke puri widya pura. Papan syarat kone kena pamane. Kalau ngayan nang ngelatong sedane melah. Dewala. Di subane sida ngelada di Prameswari. Saling ke paman kalau ngayan nang ngelatong sedane melah. Ada rasa matur. Tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap tapi nenglah. Yang kane perunukane kerasa subuh. Tan bina ciceng borosan tingkah pamane. Ngolah petak basang pamane dogen. Kewala paman sing pesan ingat gitu mah dewek lah. Bakti nenek kene-kene ki ada orang paman kapining lah. Wah gong. Dados Brahmantio palungo cokor dewa rek dewek titiang. Dados nenten kemana antuk titiang raton wagong. Nenten kemana? Nebo, ulian gelas sideng isine ngatur pamane. Mekadong-kadong wesan gelananya anak-anak subat tua. Memadu kaseng radini. Memadu ben memadu nomor telu. Coba bayangkan. Pamane, kekenapan pamana? Gelang memadu nomor telu. Dadi das gelang madu paling cerek ke aduh. Ngopidan man gelang mandilira. Makin dumun. Dados ni kebangetan pisan palungo cokor dewa ngayunin. Makin napi tujuan palungo cokor dewa merabian meriki ke jagat widya pura. Tenika kemantipik ayunin rin. Manglene presida palungo cokor dewa nguasi tuwi jagat dikiring widya pura. Tanah sabun nika ayun palungo cokor dewa. Saja paman. Dua mula dua tujuan gelang ne utama. Kewala nu tegarang paman menahan. Saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman. Adi rasa mulati kayu ni beli agong sumpah sing sida belah. Yen ingat-ingat ngelatih. Saya lah tak tugas segelang marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman. Paman aja subenawang. Tugas saya marah dekat ini kengken. Ida beli agung mak melingop takut neka penenggelang. Makayon gelang mesiram na ida ngamilang toyo. Di kengkene kagak penyaplok nyonyo perjemaah. Jani adi bisa ke kene paman. Di jana yang mirip netuno paman. Oh. Iya nasapu niki kuentenan palungo cokor dewa ritambangan makin. Sampun kerasan dewa titiang. Doanin sampun lami palungo cokor dewa. Nenten anang tangkil ringido anak kelingsir. Iri kering gua maya gengong. Mejantan tuna. Mejantan reret kawi bawan palungo cokor dewa. Kawi sesan palungo cokor dewa. Man, yen sente paman matur keto gelap ke masing sa paman. Saja. Jangan ne saja neng rana ya. Benar gelas sinta ingat kat orang pemenang. Mara peken jong niang lah itu di gua maya. Mana jani galak-galak karena orang pemenang. Ijo gelang kali pemenang paman. Yene sensi de gelang orang Cina bayar kak pernah dene paman. Tegarang paman mana? Bung, iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi palungo cokor dewa. Palungo cokor dewa madwe putra kualon. Yang niki makin atur itu anak kelingsir. Pinah ke pemenang, pinah ke upeti. Manglene presiden ngewawahan kawisesan palungo cokor dewa. Aduh, sedang malah pesan paman. Misi bukador paman itu saja. Putra kualon gelang nenyani medwet lu bulan. Wani bin sadar, ne pindah ke pemenang utama paman. Lah, masih kasep kan? Siapa niki?
Mangke diring gelarang dharma wecine, dharmaning pengliakan, penesian dan roh neranjana. Kalau ngocok pada wong ngapuriang, kisiang makin dikiling gelongkor ini. Terus. Pirakin titiang Hidoyana nangis sungkan jesing kewala dari sing kekenah ban gelap paman uli dipuanjani setungil tengah lemang iceneng metangi keduluren ban pangis paman bro yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawakang matur sisip di tiang rin mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa saya neruntik pengiring-iring Idoy Raka yadin wenten Idoyari menyang Cukuri Dewa dikalih raina Ratu Gombong dipuan kulun paman titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya tawuni ngayang ring Idoy Raka teng wenten kuanten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantosang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring Jabo Tengah dua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang Ratu Waku ngelawan ban kengken sapuniki lek nenten titiang uning ngayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonin medrebe manah ajerih kali punika inggih malih pos-pos Ratu Waku petang dadat jagah nenten keni antuk titiang elingin kangin kau pemedal duwene kadi punika nyelak ring ngarep titiang bos wau neton titiang suara ageng-ageng ring pengapit pemedali rasa megelanaran sunaran sak mako ical maka sami Ratu Waku kedatang ring kidam mangpadah sugro kengkenan ras paman gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat giling titiang ring pebesan nakit dua-dua
yen manian ki bener luas peteng mapa kerainan sengkalo nyen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagokan tembok di kudo apa pangkung bisa kaceburin pedang mengibo di tanah nih iling di tiang ring punika ratu dua kong Kengken landas ya tiang di tiang ya den di tiang memargi nenten kenian tuk tetiben kan diatur di tiang kangin kau nenten undingin bulas di tiang ring ajang pemedali ratu dua kong malih jebos ampun jak wenten jat mau agam-agam sarang kali rauh saking kuri puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman kali atur di tiang wau raina wangi menangi dewa ning apa ya nih paman tuh paman menangi dewa ning jajak dari rasa paman medan menawi menangi dewa ning atur di tiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina ratu wong paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman dan kemudian ladeng jadi dewa ning menang iki tiang menak kau nang gile di dewi paman ning alengan paman apa dewa Doyana nah dak sungkan ratu dua kong Nah kengken untuk idewo ning ngamane jeneng diapin paman iya namung tuh sekan ros pulang punika riyin nikahang ratu dua kong utus titiang kijau patut titiang memargi ngeruruh palian nangdo wenten ngayah nambah nin sungkan doyana muang kiane jeneng lautang paman ngalih palian kok riye beli paman ya paman di tiang pacang kepom raja jadi nuna suang-suang paman ini malu ireng idai bicpang lapan tadi paman tapi malah kirang beli napi tadi orang aku pesan beli tiken lacur napi jeneng subuh sedo aduh beli apa napi lemot tanpa paman paman tiang raja nih paman Aku nabi. Enten api beli ada sop yang miutan beli. Ya. ijeneng sedo adi ijeneng sedo Ini doyana. Dua go. lautang dewo layo nih do ya anak riyin linjang di balik semua Sapuniki beli. Wawu bisa nih jeneng nak kenyem-kenyem dong di tiang gedongan. Biragi di tiang resipun nangis, kodropun di tiang mulai pergi. Dong sampun emang kini jeneng sampun sedang. Tapi puaran di tiang kantun mau repli. Nanti tiang nenten sidang sama tuang perti sentana. Nemangken wenten lare si jeneng. Ne patut ngentong selinge beli. Sampun lare si jeneng sedang. Sampun api pacang penadosan jagat beli. Pangyang temana titiang. Ya diastun titiang mau putra kualon rengi jeneng. Mana titiang jumpu pisan beli. Wantaringi jeneng titiang pacang landeng ampo dewekan. Riwekas kayang titiang itu beli. Tuan ini mangkin sampun iki raris kawentenan. Reng siro, reng dijo titiang pacang mengeklandengan beli. Kengken melah raos si dewo di pelengan jani manis atur dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli
nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kanto wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau jana sapunika beli kemudian marajani ada ulong ros si dewa buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang ros buka gitu beli sampun ami gele sale tarso napi mawe nanti tiang tenanen matur sapunika duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kandanang titiang rasa sampun cumager mana titiang beli yen dumun pe titiang matur sapunika dan saat maka titiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun yen beli bon subo jagare awenan sing ado atur dewa ken beli ang tegarang kena-kena Nini patut sanang lantengan dewa jani, ni patut sanang cagarang dewa. Dugas mo idewo ni ngelakadang iceneng bagus. Peng telu, peng pat, kau katulong-tulong. Mangane pan si doje dewa mati tulong kekeneng mo idewo ni. Perjani ngaji momongol, ngaji sing ningah, mulo kene prah nak memadu, ha? Beli nenten nyurianin. Dawa punika titiang melaib ngerara balian. Siap. Dong boya lantas di pulangan kan. Agon-agonan beli nengai santanu cari ceneng bagus. Pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas. Nejani ceneng lantas subuh situ. Nyene patut ngentosin linggih dengan mutaneng jagat di video. Ya namun tu tebatin beli selemah dino. Sekalo kelawannya sekalo. Manene pangsido ceneng selamat. Nejani ceneng lantas subuh situ. Rasa tanpa guna bahkan bini di Pemerajaan Agung. Paman. Lautang paman ke Kerajaan Agung tulang mengejang penjendangan ini. Apa gunanya gelah nyusung kerajaan? Rasa saya ada wiki asung sekedeng dewek gelah. Makin. Duanin yang Pemerajaan ku manti linggih kita sang yang kita. Mina bandit yang sampun hati paluhut. Duanin wentan sastra sane ngamangsan sane mengaring sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentan handi manusia hidup iri-kiring mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang keredana mangredana sangiang purusa mangredana sangiang keredana raris wijil Unpedi setiti kelawan yang perlindung. Doanen sampun panemaya itu yana. Kunapi anduk di tiang ratu wako. Kengken paman. Sampun panemaya yana lino gitu. Waduh, wait teman paman kelawan Raben gelah. Tegarang kena hangmal. Tiga ada unuk kena kengadanan nak alet modos lubulan subuh lantas ngemasin situ di pulangan jan. Wena sesedan hutan gelah tanpa jalaran tanpa sangkan jag nadak sare di pulangan jan. Dini lantas bakat benggelah mikayunin. Ian sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi kemudian pianak lah situ. Dini bakat benulah ni kayu Dini ya subuh kau cap liak niste Neguna ya dah diliak Yang ya dot nyentokan kau wisesan Sing pantas nak alik metluh lubulan pak-pak Di puri video pura ada peratu tulang wayahan Diolah topang pak-pak aja nak Sampunang runtuang wajan sampun ika doang Ilo dah habisan ratu wako. Tong boya lantas pak. Rasa sengsidongnya belah tanam sakit kayu lah di pelangan kan. Agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekini. Nih jani cening lah tak sumpah seda. Nih cening bagus si dewa nih. Las pesani dewa ngalahin aja. Anto sang haji nih nak. Ajinya dia lakar untuk perjalanan dia orang ni. Anto saja ni. Taman, ada. Ayo man, ayo.
kasih kian di tiang beli. Mama. Nawagang mamitang gugro di tiang dua. Suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangyang atur ing Cukuri Dewa. Sesampun panggihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan Cukuri Dewa elingan. Nenten Idoyari Rabin Cukuri Dewa kemau nenten Idoyanak para putra duwe nuwe nang linggih Cukuri Dewa. Cukuri Dewa pinake tedung jagat. Banyak duwe ring video pura sami rebe nang linggih Cukuri Dewa. Sampunang ring puri kemauan pikayunina. Bobot kautaman linggih Cukuri Dewa pinake naturak tu wantah midah dabin waduh duwe sami. Yang Cukuri Dewa nuwate makin ratu. Biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang regiana. Saking sekala rauh kenis kala. Ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemarkan Cukuri Dewa lina. Kemana antuk titiang sayan dok linggih Idoyana sayan tan kepanggo. Semalih siro patut midah dabin jakat duwe nirah dua. Lugro ya den Ido dua go ngalit lina. Ido ne patut nunas linggih Cukuri Dewa pungkuran nyaker werti. Kadi atur dane parakan Cukuri Dewa belin titiang. Siro sido pacang nambahin pekayun Ido sangyang tita. Wenten yana. Ya den nenten saking pepadan Mas Ido Ratu Duagung. Daler Ido warih Cukuri Dewa. Dereng Ido picayang jagat duwene. Kemana antuk titiang nenten wenten bau dando ya atau pengabih nenten ngiring pemutus pikayun Cukuri Dewa. Nah wakang Paman, di sumbane lantas ada pamumun paman kegede-gede itu. Sido pasah ngapurno yang kayun gelah paman. Sedo ya kone jeneng bagus kudiang gelah. Tan bina ceratur paman. Ada jeneng bagus semara putra subuh meraga dua. Nah pantas gentos linggih gelah diutas. Dua gelah mau balik mau pengidih kene paman. Melah nyen paman ngemani jeneng bagus semara putra. Bien lantas ada manusia mata kiri nutuk lantas perjalanan jeneng bagus. Nentang sandang sumber dia sesida-sidayan titiang. Lah lapar ke bumi. Indah yang aksi layun Rasengsak nyakayun gelang ayun nang ijening paman. Bro, napi malih Cukuri Dewa saat maka putra antuk memasang titiang memahrakan diriki. Yen dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut pikayun Cukuri Dewa. Menawi nenten dina Ratu Duagung. Napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri raune saking. Negarang paman ngapungatur. Kengken menapat gelah ngisi kayun gelar di tamongan jani paman. Keselak rasa manah titiang Ratu Duagung cen ngawana ngasa punika. Kengken. Cukuri Dewa ngiring pemargan Ido Iraka melinggih ngerahina ring puri. Wenten dur mengalo kadi mangkin niwakin purin Cukuri Dewa nenten sida kapikayun antuk Cukuri Dewa. Sing kekenal. Nabi malih titiang anggen Cukuri Dewa parakang. Wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil. Wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten pule parak. Titiang raris di kain Cukuri Dewa. Doh sida pacang antuk titiang ngemana. Wonten yang darah patut titiang ukuh wenten tunas sangring Cukuri Dewa. Penuna apane katunasan paman. Sapuniki aduh aku. Dikalih raine wengin ne boyo sapunika. Benar. Titiang nenten dados kublas sering jago ring karang kepati kan. Adik edo. Nenten kemana antuk titiang? Sane dumun-dumunan lugro di bipuane nahanen dan titiang sapunika.
Mekeledak manah titiange Kadi Daud eling memanah nangkil ngepuria. Benar. Menawi punika sampun cihna kaon toning sedurung punika manah titiange Kadi Bok sapunika wau rauh titiang ring ngajeng pemedali Rajua. Benar. Mas riat yak pedang jaga titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padak. Paman kepedangan. Nggih. Weh nang nenen maluno. Kemudian tadi tengah yang latri anum tangkil kepuri apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang yak ya makita menising itu kemudian tangkil petang sudah dipulas cuma kita kok niko sampun Ratu Duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ering ajang pemedali malih jebos Piragen titiang sampun klesak-klesak agang Mas Wahro. Apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang. Bener. Medongangan ratis titiang. Telek tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten. Jagerauh jatmu ageng-ageng badang-badang sareng kalih saking puri. Atuh sane muani malih basangipun tadi bodake kekalih wenten ageng. Kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane. Klek sapunika tate galang ton titiang. Rauh saput ne pangitu. Kandapan paman ingat. Nggih, samunipun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin. Kamanipune selam. Makaman selam. Nggih. Kumisipun nyempang, nasipun gemrong. Meh. Tugro. Ngator makasiki dewe titiang bangun titiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganyak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang man punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin oh ajak dados nggih luh muani jat moa nggih nggih sane luh ana apaan enep nggih rupane katu titiang tuwa ngen kedewa parakan yen pianak duwe titiange parakan kedewa nepine keleko sane sampun truna bener yenipun memanah titiang rarahang mantu yen kadi jatmone panggih kalih raine wengin iki titiang rarahang mantu bang padan ton wikin titiangipun nganten bangayang atman titiang magantung ringking petonge ampun nang titiang kadang cucu nah paman nang tegarang paman matur lemone loh dok kenapa paman ngingetin niki yen nemone teliun pengayah dipuri ada mirip mesai pengayah nenten wenten sapunika mat sane muani malih dumun aturang titiang nggih yen sip-sip bang titiang jujuk ipune ketenang titiang riyen oh caranya wonten manu nenten titiang iwang ring cukuri dewa nah asli ya bro kadi parakane belin titiang pisan kok kene sapuniki pisan nggih weh no kemudian beli tadi angon anu produk ibu marada awaknya gede jak beli bangun jak beli borang anu melan-melan ake malu nampi munyil nyamoa yen paman kena bon mesin caro nyen nak caro nak mesin sing artine saja kemudian jak caro negakin kedebong koden tek jet embo belus asa nyen ketua anu mirip sing kalian sedron upodan beline dak nak maro caro sing artine sing paman ipun sampun belen titiang gitu maroyo tiang beli matur dodolan taong paman ngorane wani besakan cara ieu nggih pemakasane lo cara nyen paman awanan titiang uning ayang ring cukri dewa nenten wenten panyeruan pengayah ring uri luh sapunika rupane kemauan ya matur ring kodewa menyang kodewa ten wikani doi rakot taler nenten ade misi ketok kengken kadi cokori dewa bisa dong jak jalan ulang anu ya lo jalan mulo ale gawe we apa ya kadek kengken cara titiang sampun matur yatmone pangyen titiang luh muani sane muani kadipun sane luh kadi sira rares kordewa istri ne pangihin titiang nak luh ten adongan nake luh kadi cokori dewa nah adanya lo anakne sapuniki pisan pun kadi oke kordewa kene sakit paman aja melajah bangin apa man rasa sang saya kayu ngelanam piatur paman itu ada sapunika paman kadang sebenawan
buat penyengkar puri Widya Purone kengken. Nyatur bilang busu. Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. Ring ajeng medong rume malih medah ding inggih. Salengke misi carane aturong paman tu. Merupa jelema gede-gede. Ada rasa nu matah sen yen mekena jele manyen ke puri sing sida paman. Bro. Suwun titiang wacanan Cukrewo yukti pisan Ratu Duagung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap ke kentan kentenang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan enten mersidayang Ratu Duagung iki menin gitu udah ditanya ke aturan nomor Ida Duagung itu mirip nyen bisa ngeliat di puri yen gitu Terus yang ada liak yang di puri. Sugra awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah nak mulo sing uli jaban mirip tekane yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya menin gitu nyen bisa ngeliat di puri kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sisip ring puri dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo lais adolan daganganipun ngererahipun perabot pekakas nemuaste pengelelantih suwen-suwen wayah pengelantih dados leak ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen lako yen somah gemas kereng-kereng melegelang sanelo rau saking meklecan kalah matajan tenah somah ekrontang rau cuma nage pengangge karada poten wekin malih tok-tok sanelo ngererah sanelo pekakas penangkap bangde somah jajak suwen-suwen daler dados leak tapi kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampe kudang sase boleh doman abisana atot boleh nang kecereat oke itu kejang tadi itu nanti dong ya atuh Oh nyindir bapak man nyindir mentap uniki sane rumah serapi ya somahe kampe ngerarah metekap-tekap ngerarah pengasren ne bocok mangdo ngenah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo ngenah putih ne bongkok mangdo ngenah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pini utamo angin naur upeti ring sane nguwehin ke kentan-kentan kene aturang ring Prajopati ring idom taro ring dalam kualon dan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raino lemah racu pedalam meme dewo maro petang cara ketimun keleput gedang bubut paman oh matur kita jajak ayang gelap paman depan deo janian ya diastun yang gelang memenyam ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelang kali ke yen wanta dados tunas titiang sampona sampona ngerara sapunika awak kordewa durung dados duwe putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir tenyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan nggih semale kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengeleakan napi kayo nang kordewo paman mau ireng belen gelar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal kordewo buntut titiang kal keber kenten genit tuh abangi kudu apa sing disiliman gelar ajong paman mau ireng belen gelar itu paman agung tak kengkene malih jajah titiangnya dikalih raina rao tadi kita wau titiang selede itu ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu abang panggil kalih raina paman soal weh Romi niki sampun ya nom dan perah celang mata nipun yen kantin ne bang awang dayo ne kene aduh bisa macet urusan leakan ini tidak ada sampun niki doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin mejantan pisahan sampun doaku ngewowokan kawisesan paduh dokor dewa
negara kena ang paman. Ceneng awenang ada bicara buka jali. Si dodas majalan winayan gelahe. Bakten pamanan yang sangat karana ya. Bagong. Titiang tan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewe titiang. Nak mula perahak itu paman. Kewala yang kayon-kayon ang gelah lantas. Bakten pamannya kalawanin pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sangat bakten pamannya kapan. Nenten Ratu Bagong. Duanen sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mapija jejatu ring dewe titiang. Ah, terus yang ada nih paman. Dados sasapunika. Ngapain paman ngatur orang budi? Dong sing mutang budi gede gelah pekening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing eta. Ngawet dinane janisannya. Paman pangsi dengan orang ayah kapan ngelam kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Bagong. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Kunapi ini kira Bagong. Yen cara montore sing kata. Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muata. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam. Kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk-masuk. Rugi lah. Mangkin kayon Palungo Cokordewo jaging reros sopir serop tanah sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsal. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Mudiang mengelabin paling kemumayan di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kayak aja paman dia nyerap kengken. Bagong. Kengken. Itiang sampun dur. Itiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan. Bagong. Man kengken paman. Sana nyali teng mana titiang tanah sapun ini. Man uno apa dong? Makiri titiang jagi nyala nang motor. Kenapa? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Man? Kopling ne sampun nyekan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nencon sampun akeh. Mana apaan ya dosa? Kita nyak masuk. Titiang nenten ngireng. Titiang nenten ngireng. Paman. Ya bener deh geden paman aku sing mampu. Ya bener deh geden paman aku sing mampu dari sopir serap kedeng. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebak. Yen lagi sopir serap kan kedeng. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Napi ini ke Ratu Bagong. Yen lagi sopir serap. Ingat gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu. ajem. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Bagong. Oh, belen gelale sama kejain paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapnya betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelah bisa yang meraras sakar nyakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Nah, Itu yang pamit. Itu yang tengiring Bagong. ajum. Jangan ngiring Bagong. Kene supaya
yang dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyak kang aing jalan ini. Aing sebang caine. Apa kena kangkin ni? Wih, nak kengken mata ni tulik aja kerawas ni. Menapa ngono lek? Masa coba cara cicing kacang. Jang cara cicing kacang. Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di ratu. Bujang repot. Nak janganlah. Mending gelacah ini salu ke. Kemudian dari gelacangnya bakat salu ke. Mencajo nih bapak urus. Ibu kan angka nang panglang Tar. Kengken. Iwasen ni dadane ne pemekas ne istri-istri tonat. Ane medue ane ngelah. Onyang lantas ne jani rauko. Onyang makalong mas. Cai lantas ngebencinga. Kang wang makalong benar. Jangan laki ni yang loncang. Tawang ki. Kengken. Angkal cang makalong benang. Men. Banyak benang kena ke tawang. Kelah tu. Meme dia ratu. Bujang repot. Tu makejang urut lah. Man makenang laga nang lain bone tawang. Lah, tak urusat. Mencajo ni bapak ramang bisa goe. Tawang ki. Men. Angkal makejang angon. Cuma suung tawang. Mimi pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Mih percis jenang kicara super bowie. Itu cuma mabot kan? Terus super bowie. Jainya terus super semal. Super semar gitu ada super semal. Mencajo ni magenap san katitung timpale. Etar. Kengken. Ada nih takon nang icang kapin cai. Uno apa nih? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapin cai lawan icang. Adi cing rosah mobinan di benangan kene nih mobinan. Ini mancan cai dukain aja pok ring itu anaknya agung. Cang paling bedek pendasa keduken. Tawak peposan belik. Sepatut kedukain. Nang benahang ibu metingkah. Nyenak nukain. Di kengkene cai ne pele cang barang dukene yan cang pele cai jeksing wado nak nuken. Men kengken kena cini. Jati ne kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengkene. Otak ke jalanan kapak-kapak. Pangsing penuh kedukain. Ya nikain no tangkel ring ido dua agung. Ya ido dua agung melinggih bedajo. Awaknya bedelot laku. Weh. Adi jok ini do anaknya agung. Pian bojohang ibu nengil kengken angan nukain. Angkal otak ke jalanan kapak-kapak. Ya nado tamiu. Ya ada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu nih tangkil kepuri. Mekejangan kelas awang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngelah kantenang. Liu ngelah pesawitran toh. Nuju nang luas kicau sing ada nang batas nakone. Di kengken ngide kopi elah. Di jojo tamiu nih melingge. Di jojo tamiu negak. Di tu barangin. Wih. Yang gitu sing mado-mado tamiu dewek tadi man. Mado-mado kengken waktu kang sapo tamiu. Men kalian tamiu nyen aja ngeraos. Agat nih pang tawangci. Di jeluang nani. Yen tamiu nih katuran lanyaran. Cai milu ngerokok. Yen tamiu nih katuran wedang. Cai milu ngopi. Yan tamiu ne katuran aja ngan. Cai milu makan. Iyan tamiu ne makan jalan. Cai milu makan aspal.
Tar. Kengken. Tuna sang cang kopi keberantan nang sikmo. Nek kengken una kopi kan nyayanang. Mo cang duken ring do anake aku mo deh. Oh, jadi cang una sang kopi. Apa deh? Nai. Kopi batuan. Kopi meseduh. Oh, kopi meseduh. Apa deh? Manis sang. Oh, nai. Oh, nah yang bok itu ngoyong man. Mi. Aku ya punya angwan-angwan ya tuh. Samping itu anaknya aku ya mentas yang ada nanuke kelintip nanti kemo. Seken wacanane dibi. Parekane maka dadu pang presiden pasemengan kangkin. Kali jane dilemone sing lama. San maklu ngelek tuen dikasih. Nek kopi ama. Mungkin kemarin berak sing sekan sing pireng gelah neh kopi amah gitu ni dong gelah orang cai amah Sedua lima atau apa tuh ada untuk sedua lima ajak ngerawas payuan mempertekan saya 5 sedua. Sedua 5 Penjaki nih, niki toyo kantong gemula. Cek dulu kang Jokori Dewo ciciang, ares goblago. 5 sedua. Woi, ini olas. Tumin ben cepok tuan, 5 sedua kita apa nih? Sedua 5. Ayo pengkung jelmo nih. Jatinnya lah karabang cikopi. Ciciang nang wehe ni bentir. Ipon ni bentir ngengken una asong wedang. Inge. Iyan suboi bener ngengken cai nunas wedang. Dadik lah ojong, ha? Aduh Jokori Dewo medal. Sila ngaturin medal. Sampun patut Jokori Dewo medal. Wih, ini dong gelah medal pelehan ci. Iwang. Iyan caran cai gelah pangsing medal-medal. Bang terus mesekop di pokolaman. Ngenten jasa punika duagung. Yen ngerah patutnya ngerah kawibawan sang meragu agung. Sederengi wenten penangkilan durung Jokori Dewo patut pedang. Yen sampun ciciang tangkil matur ada ciciang ringlingnya Jokori Dewo. Aratu duagung dari sang medang. Banyak duwe sami sampun ngantos sepuluh medal Jokori Dewo. Terlalu ranis medal. Kemudian kegerin medal. Kandri semutan cokor gelah ngantosang dawa. Ngantosang silo. Bin membadeng kuri jelmo nih ngantosang cai. Kemudian ciciang ngantos. Boleh ciciang ngantorin Jokori Dewo. Ngantos tidak boleh ngenten. Mendaki nih ciciang sampun meraso, ciciang nados parakan. Mangno sampun Jokori Dewo meragu agung ngantosang parakan. Inarang kayon-kayonin. Menawi banget ciciang kurun persangga ning lijih Jokori Dewo. Yang cicang aturang wedang ring sang meragu agung sapuniki ya. Yen bener nawa, kengken swadar maning pinaka parakan. Kengken patut nih tak keleng aturang wedang teken Gustin jini. Maka cikno bakcen cicang angin Jokori Dewo parakan. Yen cicang aturang wedang ring sang meragu agung. Tenggap-gap wedangnya metekap mesap. Ten sapuniki ya. Ten biasa metatakan. Metatakan apa bro? Metatakan lepean. Tumen ben cepok, metatakan apa tuh? Enten ampun. Dap. Ciciang.
Saya ada di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayennya bentir? John, Oh sing. John. Ujang tijang ayah ini bentir. Ipun tenak parah kang baca kadi tijang. Yan ring linggih cokori dewa wau kepatot tijang aturang ayah. Jadi ini sing jadi ngayennya bentir. John. Meneng udah ada nih. Hah? Tak kentan tijang ide no tulung kentan. Ipun tan pura nungas ledang tijang ada nungas kan kentan. Apa binado patuh dah bang? Nih patah je patah. Niko bangetang kalau 5 sedua. Kuman cai. Tapun apa? Jadi ini apa mulung sap cai? Yang tegas wacanan gelah dibi. Pasemangan gigis bener tangkin. Doning gelah hanya kan lu ngejoh. Ada gitu. Saya wakti. Tokori dewa mau sang pacang lu ngodoh. Sedereng memarti kan mang lo merayu nang rien. Nah. Iya napa patut teragi yang malu nanti. Kasep ya cicang wagong cicang pamit dumon pacang abda bang sutodan ruwe. Mutah lautan. Ini cicang Lawan kengai ya nanti. Sama kalau dari parakan jelek. Wagong kembe. Tampunang tokori dewa maleh dukureng cicang wagong. Mendadi gitu. Tak durung ratang nih kang. Konden racang. Durung ratang. Wawu setengah matang. Weh. Apa misi setengah matang gitu? Nah kantun aruan. Ten setengah matang nih kang. Bayan ni antosan. Suwe kantun. Tengahi kan. Inge ku mentos ngeratang angulang ke karyo jangan. Suwe kantun wagong. Sapun api yang ngaris. Yang belum. Ini apa tena? Lungan jak meli nasi. Mas. Nah. Pecikan kentan mang nogelesang tak mas. Lungan meli nasi. Inge. Anggus angkut suwe patang jantos nih kang. Beliang gelah nasi jisiu duen. Meniko mantan ake boleh cokori dewa nak kedek-kedek merayu nang. Ulah memang laki hang. In benen seling deh nah. Inge. Beliang gelah nasi jisiu. Ini bampe sata nih. Nih dah. Otak sing jalan. Wih. Ahai terus. Main jepok. Otak sing jalan gitu apa deh? Siro kentan. Tuh. Ujang kita ngatur kentan dan cokori dewa. Cai gitu maro. Beceka nggak mirangang. Cokori dewa iwang mirangang nih kau. Kengken nah. Aji sata kengkenang menjalan. Menjaki nih jolen kan uno. Umat rayon nang di 1000 mapico jenazah. Tongtan bendo masih jang mau bati. Ujang kita ngale sampai dalam bulan. Kok ngale bati ngelong ke bulan. Weh. Aduh. Kejelekan ken cenceng kebes cai. Menjaki nih kalengan kan mapico kan barakan. Tar. Umat rayon nang di 1000 mapico jenazah. Yen mah kejatine otak sini sing jalan jadel. Oh kayon cokori dewa makin otak cicak mang lo menjalan. Yennya otak cicak menjalan kan galang pulau ini. Tuh. Pesat sih. Nepe sadak. Ingat sampun 200. Jinah barak-barak. Nepe sadak pinako upah. Pinako ongkos saya ini menjalan meli nasi kenapa? Oh ongkos mantan boleh. Lumas rayonan urung. Kanan bangcan dijang melelenin malih. Dijoran rahang dijang. Ini apa nih? Apa? Cok saja lemon. Manahang dijang niko mantan. Aniki tumal sang rayonan di 1000. Ongkos sata terima kasih. Nasibnya mula usak. Kena kang ngintip inventari dah anak akung bakat ojok ben dewek dukena. Cai marang kena dibi gelah maturan ke pura, busanan gelah belos deng-deng maluna. Subo nyentot rek senrek gentongnya di perantanan bakisen ya, subo gentongnya bakisen ya, kanek sange. Ini jelek nasib saja totonan. Nasib, nasib.
Ibentar ja kalok-alok kan sing udiang-udiang yo. Cek sing ada nanuken. Jani rago nyemuh busana ni do anak abong dinyap nerek. So nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo cek sing udiang-udiang cek sing ada nanuken ni rago len tuyuh sesai ni ngamunyi apa ya kaden. Baju kutang ibon ni done ni. Tak. Yan dini jemuk busana ni done muni gula me gedene binya pujana sa. Ben ira ko dukene ke debat ndayo. Ah, udiang kalah ndayo. Pangsing ira ko dukene busana ni done pangsing gelus. Paling melah diukur yang saluk sing man panas le di tengah. Aduh. Yang di petang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya nyuang nyonyo deh nih senya usah dengan kakek pada pocol nah yang penting pangsing irago duken tuh yang kalah udah tenang saja nah tuh nih bebelus jan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang tuh